Normal kenyam biakamal ka Noor online TV channel to kon ka breaking news ka kwi General Simon Gadwidwell uh, te ka dol mishikana dol kane ku me South Sudan ajan ban lingone en gwadul kana mo mentetin ngut kan kono niam kamandanan shikana dol shibnen yan magwas me chala do shiga dol kane ku me South Sudan secretly ke changach rewicha ka Port Sudan ajandan of Conlin Kale Barmandanan chicken Martin Kimen chiga daki ngu matuok gwadan chiga jektin kan South Sudan government nere kone akwain ko bura ke jen winimi gor jen u manager nyakel mi jira majidit ka Noor online TV channel no ka jen u jendet jen nyak nasin ko kien ka dere subscribe bana shure ler ka men bana lat ka jen gwasame General Simon Gadwidwell jana kuar kitgwang ka spele mayo ngay kon spele mayo charo dakreo ke ka diok gwade dane lat ka malten re wicha ka Sudan jen gwade dane ko den dakten karon kin dang re wol badak shugo jen ka spele mayo antipin Dr. Yung Machaten chukanu ka spele mayo kitgwang alaman chikana kula chakchu nyaw dak pin michu Gurishal ke General Ulun jonyo ko jen ke team de namo ashurol to chugudeten antama ko jaram dana boss kitgwang faction ke spele mayo na me roja dana chikana lat kene kum South Sudan en roja chikana lat kene kum South Sudan ka kwimada charado ken chikijik ko wen kuma South Sudan se delegation chaka jakene tin kontimborach Simon Gadwidwell ka dob dan da ta mat ke je kene kuma South Sudan shugan gujeno ba godan tin ba gor shika jien chikan were wichin winami ka Sudan ka Port Sudan ko ngai kona Port Sudan yan godan la liedlan an ka je chika petroleum ke jan godan en tini kwante keten jan godan we je kana tin ke we dol kana tin winami ngai chikin ma yadi den no en Simon Gadwidwell ka kitgwang aspele mayo jen teke dej medit madong makana gorno be malbetin kaje ngoda de kuma South Sudan der loch rekur no mo chana jako ba naro keje ko ngai kono no ni tuman peace initiative dana chala rai wucha ka Kenya chediten kana latin ke kana wutin ko kana de konent ka aspele mayo ne de content ping kume la bondang wan lat ke chi aspele mayo chediten no jen kwala gorno de ne de tin content ko bonde tara tin chitere malkan na me lat ka magata man peace initiative kan me lat ke rai wich ka Sudan ke ron kin dang ro wal badak kan ne to dong de goro de na ro ke ko de ma da kulben ngode to man peace initiative television talk tan ngode tana ko gorgane me da ne to ko rai wich ka South Sudan kwan ben kan me entem shi kuma South Sudan shika roke General Simon Gadwidwell shika rodian mat ke shika rodian lin kawra jana chalat ke ja shika mat kene kuma South Sudan gwada dan en shika jiktin rewi ka Port Sudan en wo de kam di andara te kamal en kene de kona shika jek kene de kona cha jaka kuma South Sudan South Sudan security chief akech tong chief akech tong aleo ajaram dan cha jakane nate ko kienden kon ci missionen gwasme jen ramadan cha jagan me kene delegate ne ke kene ko jelga kel ko rob dan de kana right ke Simon Gadwidwell ka mi chaga jago ci jen ci wore wucin winami ka Port Sudan ci chuje ka kor ne General Simon Gadwidwell chawra jame chala ne tin la Sudan ba tin te ka Sudan embassy jen gwadana ko ro ko jelo non tin kon Sudan embassy entre wuce ka Juba ka South Sudan capital kane the content chura mo chino no shikarach ke General Simon Gadwidwell shikume mala kume South Sudan tin chi won winimi ko work through Sudan ko jen ko ko lo rajo ka Sudan port ke Port Sudan in gwadan wujikten ken delegation de cha top ti ken de charel ga te woro ke Simon Gadwidwell kan shi ga do mo gwa shi kana jek maybe bi ke ta mal ke jek Simon Gadwidwell shala no shiga tane kanin dangro titakare dola ala dol ka dob dan dong de kum South Sudan
kan spell mayo kit gwang faction ramadan ku jela bot general Simon Gadu Joel do dan de ta mal ke je no chara jumo chaja ko re which ka Port Sudan ke ku mal ka bon general Simon Gadu Joel kan kuma South Sudan shikara jamo shikana mat ka ce kuwar na Gadu Joel cha ala do jan cha janok ano dong de mal de tin ka de kan kor de kan pal shit ko antama de ni ka kan de ni kon na de ni kem yadi de ko kor de kan pal ke shina de ni nyen no mo chawra mo cha de kwen jan gwad dan en chika matin na mo ka do dan en dong de kum so Sudan dar wo ni am ka je re maltan kon latka ano ko en Simon Gadu Joel ngaje man dan leda ka ngaje do dan dong de mal dar ben ka je chala do shikan rajalong ko dupten ko tun ko ne kan atinde kuma dar won yam ka kan beje kun ye gwas me gwad dan chaje gortin ko ne to kontin tela kuma Sudan shiga party tiken play long gwas me ko dong de mal dong dar ben kam Simon Gadu Joel kan kuma so Sudan ko Port Sudan tene kuma dung Sudan ten nika medane time ka ron kindaro wal badak she can rule mudi kana play shana man chagor gwat making lisha kan chan jagor kam general Gadu Joel kan kuma South Sudan kan ne ko na sha kwantinen yen ka gwasme General Simon Gadu Joel has secretly reached an agreement with the South Sudan Security Chief Akech Tong Haleo in Port Sudan as revealed by the Embassy of Sudan in Juba in an article below. The government reached peace agreement with General Simon Gadu Joel. The government of Republic of South Sudan has reached a final peace agreement between or with General Simon Gadu Joel following 2 rounds of negotiations held in the city of Port Sudan, the 1st January and the 2nd in the beginning of this February, moderated by the government of Sudan. A delegation of South Sudan government in the negotiation led to the team Akech Tung Alio, Director General of the Internal Security, where the talk took place as part of regional effort to promote the peaceful process and end the army conflict in the country. The Sudanese government, which played a major role in the 2018 active peace agreement, has stated that this understanding comes as a complement to effort aimed at bringing stability in South Sudan, given the close security link between the two countries. The government of South Sudan lauded General Simon Gadu Joel commitment to peace and halt to hostile activities, asserting that this agreement reflects President Salva Kiir Mayardit's vision of not returning to the circle of war and conflict, and the government commitment to simplifying security and stability throughout the country. The government thanked all parties that contribute to the success of these discussions, assuring that the implementation of the agreement will contribute to promoting the lasting peace march in South Sudan. This is a statement released by the Sudan Embassy in Juba capital. Wargaran jikana gorgani di kontin la Sudan Embassy kadobran and chamal me chajalat kejang. Chiku mishalingo ken chigi jingne ke January ka paikel chiku nyogo je ka pairo ala gwad wala dangro ko ba malo mo ba janong na me agenda nan shalat ka kwimal ka manana chikan lat kam dien ke General Gadu Joel ka aspeli mayo kid gwang faction bayele nong muda dien ka la rodien misha nyoko nong ba ka do dana chika right ke je na me agenda nan chajek ke chanong en ban yo je muda dien bi atemal